бар екен. Бұл шақарға жетелеген жол екен. Шай құйған қыздың ғашығым сол екен. Қолындағы кесесі де билейді. Мына шайдың дәмі сондай зор екен. Шайхана, әсем шайхана, шай құйған қыз деп айтамын. Шай ішсең көңілің жай болар, шай ішпей қалай қайталам. Шіркін қасқағым, шайханадан таптым бақыт бастауын. Бақытыңды бәлкім тауып аларсың, шайханада кездесейік достарым. Қою күрең шайға құмар баламын, қараңдаршы шай құйған қыз жанарын. Айналайын, айналайын достарым, бұдан бұлай шайханада боламын. Шайхана, әсем шайхана, шай құйған қыз деп айтамын. Шай ішсең көңілің жай болар, шай ішпей қалай қайталам. Шайхана, әсем
Қазан қазан ет қайнар, қазақ досым ай чайнар. Қазан қазан ет қайнар, қазақ досым ай чайнар. Қазақ қызға үйленбесең қапа болам деп шығар. Қазақ қызға үйленбесең қапа болам деп шығар. Түзік түзік деп күлсем, түрікмен досым деп жүрсем. Түзік түзік деп күлсем, түрікмен досым деп жүрсем. Түрікмен қызға мен үйлен, түгей болам деп жүрсем. Түрікмен қызға мен үйлен, түгей болам деп жүрсем. Той 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 той, мына бүгін той той. Той 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 той, мына бүгін той той. Oro-orodan tulsa, orus kızımman bolsa. Oro-orodan tulsa, orus kızımman bolsa. Oro-orgon jubayem, orus kızımman bolsa. Oro-orgon jubayem, orus kızımman bolsa. Uygur dostun lagmanı, lagmandardın balbanı. Uygur dostun lagmanı, lagmandardın balbanı. Uygur kızga үйленейін, үзір үзір қалған. Uygur kızga үйленейін, үзір үзір қалған. Той 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 той, мына бүгін той той. Той 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 той, мына бүгін той той. Тұнған досты сөз болмой, жұмыш десең жөн қоймой. Тұнған досты сөз болмой, жұмыш десең жөн қоймой. Тұнған қызға үйленгендер, өмір бойы құр болмой. Тұнған қызға үйленгендер, өмір бойы құр болмой. Қырқырына көз жетпейді, қырман толы сөз жетпейді. Қырқырына көз жетпейді, қырман толы сөз жетпейді. Қызықтырғандайыма, қырғыз қызына жетпей. Қызықтырғандайыма, қырғыз қызына жетпей. Той 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 той, мына бүгін той той. Той 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 той, мына бүгін той той. Қағада салтыңай, ұчығын толы қызарған, ұлы қырғыз қалқымай. Толқып жүрек құбантқан, тойың соңы қырғызай. Солқып жүрек құбантқан, салтың соңы қырғызай демекші. Құрбанды құшылап күніңіздермен, ұрваты жана қымбатты бүгінгі салтанатты кешемізге келген қырғыздар. Аталар, апалар, ежелер, сіңділер. Жеңілер, әкелер, барыңыздарға, жашыңыздарға, қарыңыздарға, жалпыңыздарға. Қырғызымды жігіт олып, қырғызымды мұрзасы олып. Әлбетте мұсылман қатары, ассаламу алейкум деп менен сұрашына рұқсат етіңіздер. Чоң рахмат, мына бүгін той, бүгін салтанат. Әлбетте, жашылық кешені қош келіпсіздер демекшіміз. Дағы бір жолы туғандар, бүгінгі алысқы Москва шаарында жалаң ғана жашылықтарға қызмат қылған Гранат ресторанына дағы бір жолы қош келіпсіздер. Әлбетте, бүгін Сыдық әкеміз менен Дамира жеңгеміз көптен күткен жашылық кешесіне сіздерді шақырып отырат. Әлбетте, бүгінгі тойыңызға қашыңарды жылғызып, чачыңарды тұрғызып, машинеңерді жүргізіп, бала чақаға мінгізіп, қош келіпсіздер. Келіңіздер туғандар, әлбетте бүгінгі жашылық кешені ашып берушімен бұл жаққа бүгінгі кешенің жашыларын, той башчыларын чақырайын. Әлбетте адеп сақтап сіздерден рұқсат сұрап. Егер ор келбесе, Шадрата қолды чуалы бүгінгі кешенің açık öğretmen olacak Sıddık Akemiz'in Damira Cengiz'i çakırız. Şanlı olacağız. Muzkanın başlasında.
сыйга. Той кут болсын, маареке кут болсын, жакшылык кут болсын. Мына бүгүн кубанып, кубанычыңыздар койнуңуздарга атпай, өзгөчө бардык жакшылык туугандарыңызды чакырып, кубанычыңызды тең бөлүшөйүн деп отурабыз. Албетте кубанычыңыз кут болсын. Кубанышы тең бөлүшсө көбөйөт дейт, кайгыны тең бөлүшсө азайат дейт. Кайгыңыздар таптакыр жок болсун, кубанычыңыздар көп болсун дейбиз дагы. Келген коноктор менен бир жакшылап учурашып алыңыз. Келиңиз. Assalamu alaikum barыңыздарга. Хуш келипсиздер. İşte sürdeydi kesin. Poyda da görmezsin de buna balçağı toz balgan. Sürdeydi kesin. Huş gelişler daha bir yol. Barımızda razıçılık. Hazır ar jaktan ata jurt, taga jurt, dost, kollegalar, başka 5-10 jaktan oturabız. Barımızda tazim kelgenizdерге. Çok razıçılık. Rahmat. Çok rahmat, şahar akılşağız, azamazlar. Albatta, mengen atım жақсы болса, bir vaqt deydi, algan jarım жақсы болса, men vaqt deydi. Albatta, Sıdık akabizde krasavчы qilib, жағасына qartib, vaqtili qilib жүрген жеңімізге сөз кезегін береміз. Assalamu alaikum, bardığına hoş gelipsizler. Балдарга жайылган ак дастарханда даам тартып, көңүлдүү, шаңдуу, жакшы отуруп келиңиздер. Барыңыздар куш келипсиздер. Чоң рахмат. Ушундай кыска сөздөрдү бүгүнкү кечебизден дагы бир жолу жакшы сөздөрдү өтөбүз. Албетте, келиңиздер. Сүйлөсүңүз сен? Атың ким? Азаматтар. Albatta toyingizlar qut bo'lsin. O'rindiqlardan sizlarni o'rin olsangiz dag'i albatta bugungi toyingizni ochiq deb jarayalaymiz. O'rindiqlardan o'rin olingizlar. Damlardan alыңыздар, albatta ayollarımız, kızlarımız biraz yolçak bulup, ağınan kızdan barınan koyulmaması açıp alıp oturumuzdan albatta bugünkü toyumuzu жақсы manayda başladık doğanlara. Albatta toyumuzu açıkta jaylarından keyin bu жаққа men sırasında cemaatlarga söz кезектерин бере берейин. Albatta Sıdık akabimizin akesi Kenjepul'dan gelgen Atacurt jamasынан Sagın ake başlagan jamaatты бұл жаққа чакырайбыз. Дагы бир жолу келген коноктор менен учурашып алсын. Atacurt жамааты, Sagın ake başlagan жамаат, келиңиz. Çok rahmat. Kelingizler tinchlikda saqlab, o'rningizdan jilmay o'tirib turasiz. Kelingiz sizlarga. Qonaqlar kelib qoldi, bosh kelibsizlar. To'yga o'tingizlar. Kelingizlar. Albatta biz to'yimizni o'layveramiz oldida. Sıdık akaning qiyinchilikda, baxtlılığında janында bir жүргөн, albatta bizden bugungi Atacurtubuz bir tuğanday bo'lgan akalari ata-onalarida kelib жүргөн ağalarına beremiz. Söz кезеги sizde salamalayın. Assalamu alaikum. Şol бүгүнкү Sıdık менен Дамиранын уулдарынын үйүнүн тойуна келген коноктор куш келипсиңер. Şol балабыздын ул тойу деп атат. Şu уулдары, кыздары өмүрлөр узун болсун. Şu кыргыздын керегине жараган жакшына акылдуу эстүү балдардан болуп чоңойсун. Үйлөрү болсо ошо балдарына насип кылып ошол жерде ошо элибиз менен өкө тең карып ошо жакшылык үйлөрдөн болсун. Рахмат. Sıdık менен Дамира, ушул алган конушуңар жайлуу болсун, үйүңөрдө дайыма барака болсун. Казаныңар толуу ашка, үйүңөр толуу башка болсун. Ömrüңөр зор, дастарханыңар мол. Кайда барсаңар дайыма алдыңарда жаркыраган ачык жол болсун. Ошо атанын уулу, Аргымактын кулуну болгон ушу уулуң атындагы өмүрү узун болсун.
дайыма бактылуу өмүр сүргүлө. Жана ошондой эле силерди ушул даражага жеткирип, ушундай тарбиясын берген өкүлөнөмүн дагы өмүрү узун болсун. Дайыма бар болгула, бай болгула, тинч болуңуз. Калгандарыбыз аксакалдар баарыбыз сүйлөдүк, калгандарыбыз кошулабыз дагы. Сөздүн улугу, кадебеттин толугу, келиңиздер. Белектерибизди тапшырабыз. Сөз тизилигине даярданып турабыз. Дамира жеңебиздин ата журту. Чакырабыз дагы бир жолу сыйлуу конокторубуз Дамира жеңебиздин ата журту. Келиңиздер. Нура аке, Зарина жеңебиз баштаган, эжекебиз баштаган жамаат. Келиңиздер. Сиздерде аксакалдардан баштайбыз. Урматтуу коноктор, Еураз карындаш Дамиранын койлоруна, коюңуздар көңүлдүү өтсүн. Ушул өкмөт тең калып дегендей балдардын күнүн адамдын күнүн биле берсин. Коюңар кут болсун. Семьи, Юала, Тоюңар болсун. Балдарыңардын кызматын, урматтын көрүп жүрөлү. Мен кубандым аябай. Баскага менин балдарым үй алган. Чоң рахмат, калганыңыз кошулабыз. Келиңиздер, белектерибизди тапшырып алайлы дагы. Орундуктардан келиңиз, Сыдыка. Сүрөккө түшүп алат экенбиз. Келиңиздер, эстеликке албетте. Москвада болсо, метке түшкөндөн көрө сүрөткө жакшы түшкөн жакшы экен да. Келиңиздер туугандар. Бүгүнкү тоюбуз канчага чакырылган тоюбуз? Канчага чакырды бүгүн? 2ге чакырды. Кечиресиздер, биз бир аз кечигип калып, өзүбүз кеч баштадык да. Биринчи ким келди тойго? Саат 2:00-да бул жерде ким бар эле? Жакта биз келди. 2:00-да сиз келдиңизби? Атыңызды айтпаңызчы. Азаматсыз. Рахат ашыны өзгөрүптүр. Азаматсыз. Сиздерге отдельный бир тойдон кийин чогуу бир белектерди беребиз. Албетте мындан кийин тойго эрте келбей жүрүңүз эжеке. Уят болот. Биз кыргызбыз, тойго убагында келбейбиз. Албетте барыңыздарга ушундай жагымдуу маанай менен баштадык тоюбузду. Келиңиздер. Албетте мен бул жака дагы бир жолу жамааттарыбыз бар экен, ошолорду чакырып Кыргыз Республикасынын жакшы эмгек кылган Кара Суу районунун аксакалдары жамаатын чакырам. Келиңиздер бул жака. Акыл эке баштаган, Эгемберди аке, Убайдулла аке баштаган жамаатты сөз кезегине чакырам. Келиңиздер. Кара Суунун аксакалдары. Жамааты алыста болсок дагы ушул жерде кыргызыбыздын намысын коргоо жерде эмгектенип отурушат. Аксакалдардан сөз кезегин баштай беребиз. Келиңиздер. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу меймандар, Сыдык энем, келиним Дамира да. Силердин куттуу үйүңөр менен куттуктайбыз. Үйүңөр ак жолтой үй болсун, ырыскулуу үй болсун, ынтымактын үйү болсун.
Бұл әрбір қырғыз біздің туғандарымыздың жақсы бір ниеті үстінде үйің болса деген. Үйіңер ақ жыл той болып, қалған жердештерімізге үй алам деген ниеті барларға жақшанақай жылу үйлерден ешіттік келсін. Ұлыңардың өмірі ұзын болсын. Денсаулығы чың болып, Құда қаласа алдыңғы қырғыздың жігіттерінен болып, ол қыздарыңа бақтылы болып жамайсың. Жоға рахмет. Ассаламу алейкум, урматтуу жерлештер. Кутмандуу кечиңиздер менен. Мына бүгүн биз аябай жакшы той болуп атат. Анын себеби мына Сыдык инебиз жакшы жетишип мына үйлүү болуп атат. Үйүңөр куттуу болсун, майлы сүттүү болсун. Үйүңөргө дайым ушу убак келип жакшылар, дайым тойлор болсун. Үйүңөр дагы мыналар чоңой берсин. Улуңар şu Kırgızdın özün dağına Kırgızdın en yaxşı patriotlardan ol eseptelesin. Kırgızdın kıyın biz yaxşı jigitlerden bolup çoğayсын. Baqtı болуға семенарға daima biz жақшылықта қалабыз, жақшы алдағы жақшы иттері жетішкіле тойыңар боланы үшін daima. Rahmat tuğanlarım, Sıdıkam, gelinim, sizlerді бүгінгі тойыңар менен жылы құттықтайым. Жоғарыда айтып кеткен сөздердің барына қосылам. Ұлыңардың өмірі ұзын болсын, үйіңер өзіңер құтты болсын. Şu жігіт бұйырса, şu президент болсын, өмірі ұзын болсын, өзіңер бақытты болсын. Шындай тойларды. Assalamu alaikum, mekendeshler. Bugün aya жақсы күн болып отырады. Инебіз Сыдық, қарындашыбыз Динара. Тойыңар құт болсын, ақ өргіңер құт болсын, айлы сүтті болсын. Ошол үйде тойлордыңызда жақсылықтар болсын. Мына кішінекей көбөңер ақылды естүү жігіттерден болып, атақтуу қырғыздың жігіттерден болсын. Қалғандарыңыз тынч болойлу, денсаулық, іштеріңізде игіліктер болсын. Чоң рахмат, қалғандарыңыз қосылабыз, келіңіздер. Сөздің ұлығы, конверттің құлығы болып, келіңіздер конверттегі құрылғызды тапшырабыз. Азаматтар болып қосылып тұрабыз, келіңіздер. Қарасы районының ақсақалдар жамаатына қолдап қосылып тұрабыз. Чоң рахмат алдыңыздағы дамлылардан алып отырыңыздар. Әлбетте дағы бір жолы мен бұл жаққа шақыра тұрған сыйлы қонақтарымыз өздің Кенжеқұл жаштарымызға үлгі болған ақсақалдарымыз келіп отырады екен бұл жаққа. Келіңіздер, Кенжеқұл айылының ақсақалдарын шақырасыз. Қынасеке баштаған жаман. Келіңіздер. Чоң рахмат. Әлбетте айта кетчү нерсе Кенжеқұл айылыбыз өзіңіздер білгендей көптөгөн айылдардан ел алдыңғы Қырғыз Республикасының ең мықты деген айылдарынан бири болуп отурат. Әлбетте буга биздин аксакалдарыбыз, жаштарыбыздын демилгеси өзгөчө Сыдык акебиздин бир мээнети менен ушунча даражага атыбыз, даңкыбыз көтөрүлүп отурат. Анықтан келіңіздер бүгінгі Кенжеқұл жаштарының ақсақалдарына бір-бір күрөт қол чабып қойбойлу, ушулардан біз күтіп алып жүрөбүз. Әлбетте сіз күзеңіздерге өзгеніз. Assalamu alaikum. Muna bizden жақсы ниетменен үй тойға бодат екен. Ушунун кубанычын тең бөлүшүүгө келдик. Үйүңөр кут болсун. Бала чакаңардын күнү, денсаулыкта болсун, ишиңерге ийгилик.
нерселерди ушул күрдөктүү көп айылдар айыл биздин айыл үчүн көп нерселерди жасаган ошо амалдын башкан жигиттердин атынан болот. Рахмат силердин ушул калган үйүңөрдөн көп жакшылык үйлөрү ушул элине көрүнүш. Albatta qalğanınız, yaşlarınız, barınız qoşulub kelibizlardan kelingizler. Eskerte ketayli, estelikке bir suratga tushibmiz. Konvert topshirgandan keyin o'sha bir suratga tushib olasiz. Kelingizlar, belingizni topshirayli, andan keyin bir suratga tushib ketamiz. Suratga tushing, kelingiz, jigit, sizdan kiribsizlar. Kelingiz, uyimiz bilan suratga tushib, andan keyin beleklarni topshiramiz. Жаштары Жылдыз аке баштаган жамаатты сөз кезегине чакырайлы. Карасы районунун жаштар жамааты. Hoş келипсиздер, аксакалдардан баштайбыз, келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, урматтуу туугандар. Бүгүн биз сиздердин үй тою жана улуу тоюн чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздер бүгүн сага бардык нерсени каалайбыз. Жараткандын тарабынан бир гана пендеге берилген ыйман деген нерсе бар. Ыйманың мындан да бийик болсун. Ак өргөң мындан да бийик болсун. Бала чакаңын өмүрүн берсин. Аралашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Биз баарыбыз сага тилектешпиз. Сен бул бийиктикте токтоп калбагын. Сен бул бийиктикке бала эмессиң. Сен мындан ары кетишиң керек. Сага үй бүлөлүк бакыт, бакыт талай, дүйнөдөгү жакшылыктардын баарын каалайбыз. Асманың ачык болсун. Дайыма сен жака күн тийип турсун. Элиңе, жериңе, ата-энеңе, тууган урууңа кызмат кылган жаштардан бол. Келин экөөң эч качан каарыбагыла. Бүгүн 18-19 болсоңор, дагы 20 жылдан дагы ушинтип жүрө беребиз. Мен силерге Алла Тааладан ден соолук, байлык, барлык жакшылыктарды каалайм. Рахмат. Hoş geldiniz урматтуу aziz mehmanдар. Бүгүн элибизде чоң байрам десек жаңылышпайбыз, андыктан келечекте көптөн көп үмүттөндүргөн жана ата-эне айтат, ата-эненин улуу элдин улуу дейт. Мына ошол элдин улуу Сыдык инибиздин ак өргөсүн жана ошол мотураган уулдардын улуу той үй тоюнда турабыз. Сыдык, сага ден соолук, үй бүлөлүк бекем бакыт, мына ошол балдарың келечекте көптөн көп үмүттөндүргөн өзүңө окшогон кыргыздын бир керегине жараган инсандардан болсун, эң биринчи өмүрүн берсин. Бүгүн ушундай жакшынакай мааракеңе жакшы инсандар топтолуп отурат. Ошо баар келген коноктордун ниети жакшы ниет менен келген. Мына ошол ниеттердин баардыгы Алла Тааланын тарабынан орундасын. Ден соолук болсун, ушул жүрүшүңөн жазбай, дагы да кызмат кылып, элдин улуу болуп жүрө. Бакыт каалайм сиздерге.
Çağırman aytkanızlar gelsin, kendinizler estelikке bir sürü kötüşüyoruz dağın, beleklerinizi tavşırağız. Gelin sıdırga, karası yaşları menen estelikке sürü kötüşüyoruz. Kendinizde dost olmak gelmedi diyeceğiz. Siz çekeceğiz. Yoldaşımız iyi geldiğinde evde de dost olasın. Bir cana gelip bak geliyor böyle. Gelecek mi? Çağıraklar. Gelin çekeceğiz sizce. Yoldaşımız gelse evde de dost olasın. Yaxshi keladi, jamon keladi, değil mi? Bir cana geldiğinde jamon keladi, yaxshi keladi. Kim? Keliniz çekeceğiz siz. Bol götürüp bol kaldı kim? Bayım geldiniz beni. Bayım geldiniz beni, ha. Hazır kırmızı özsüzlük içine tasarlar özsüzlüğü bay deyip kalamız da. Bayıyla. Birinciden ayol kişi, erkek kişi uyga girgende arı varınız bay biçem dep keletken, albatta bay biçe sosu aman bolunuz dep kütüp olatken. Mına ejegizge, asakal ejegizge toy eylerinden sıyılıp verip koyuyorlar. Yaxşı cevap veriniz. Toy eylerinden sıyılıp. Albatta şuna yaxşı manay menen barыңызарды birinci anterapiya çakırabız. Barыңыздар тұрыңыздар ортаға. Шамды биле тұрабыз. Birinci anterapiya başladı.
жол екен қолымдағы кезесі де билейді мына шайдың дәмі сондай зор екен шай ғана әсем шай ғана шай құйған қыз деп айтамын шай ішсең көңілің жай болады шай ішпей қалай қайталам шіркін қасқағым шайханадан таптым бақыт бастауын бақытыңды бәлкім тауып аларсың шайханада кездесейік достарым қоюмен шайға алмар баламын қараңғысы шай құйғанды санарым айналайын достарым бүгін бұлай шайханада боламын шайхана әсем шайхана шай құйған қыз деп айтамын шай ішсең көңілің жай болады шай ішпей қалай қайталам Şaktım seni ayağım Kütüye verip ağrıp gitti ayağım Aldı жарым болып кетті сағатым Kütüye таусылды ғой тағатым Енді қанша күтем сені ayağım Kütüye verip ağrıp gitti ayağım Alды жарым, жеті жарым, сегіз жарым тоғыз жарым мазам жоқ Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ Кеңешінің төрағасы Әбдіқоров Райымқұл Арзмаматович жана ошондой эле бүгүн Бишкектен бизге Кыргыз тил коомунун президенти Райымжан Курбанов агай келген. Азыр мероприятиядан элчиликтер туура бул жакка келишти. Андыктан бул чаап досоңуздар Райымжан Курбанов жана Райымқұл Арзмаматович сизди чакырабыз. Hoş келипсиздер, арабаңыздар сөз кезеген аксакалдардан беребиз. Келиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздер менен жолугуштурганга чоң кубанычтамын.
жандошу кийик аттыраттап коет. Кыргыздын мыкты азамат уулу, жогорку кеңештин депутаты Жанарбек элибиздин арты менен мынакей келип отурабыз. Жанарбек рахмат ошол чакырып ошолдун. Эми сыдыкты мен көрбөй жүргөм. Буга чейин бирок атын мурдадан угуп жүргөм. Сыдык ишкер, кыргызымда көрүктүү жигит келсин. Баатырдын атынан сынып жанына келсең биргиштеп, сенин атыңы мен Арсамат деген элиңиз жерде турат. Дайым ошол айтып жүрөт. Өзү тууып өскөн айылыңа дагы көп ошол жардамдарды, колдоолорду көрсөтүп, силердин ушул Кенже Кулайда азыр биздин ошо Кара Суудагы эмес, ошол астагы мыкты айыл болуп калды. Айылдан чыган азаматтар ошол айылды колдоп атасыңар. Өзүңөр бул жерден эмгектенип, мынакей бул жерден ак өлү болуп, үйлүү болуп атасыңар. Ошол алган үйгөр ак жолтой болсун. Келин бала менен ошо бактылуу өмүр сүрүп, балдарыңардын сый урматын көргүлө. Силердин ушул тарбиялап жаткан балдарыңар ошо булактай турук болсун, эл сыйлаган улук болсун. Кыргыз элине караңгыда чырак болгон, кургак сууде булак болгон, элди ойлогон эр азаматтардан болсун, чыгаан уул кыздардан болушун. Дайыма ушундай жакшылыктар дасторконго жайылып, урматтуу мекендештер, жалпы баарыңыздар менен ушул жолуштурганыма чоң кубанычтамын. Мына эртең 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү деп жалпы Кыргызстанда белгилеп жатабыз. Жеке Кыргызстанда эмес, мынакей четте жүрсөңүздөр дагы сиздер дагы ошо белгилеп жатасыздар. Азыр мынакей район мырза менен биз элчиликте болуп, ал жерде чогулуп, ушул тилди өнөктөр боюнча ошол эң башкысы биздин могул келечек муундар зейнетин унутуп калбасын. Эгер энетин унутуп калчу болсо, сиздерден барып жаткан 2 миллиард тонна акча токтойт. Алар Кыргызстанды ойлобой калышат. Андыктан ошо балдарыңыздар энетирин, албетте биздин келечек муундарыбыз көп тил билиш керек. Англисче, францча, немисче, жапонча булбулдай сайраш керек. Бирок биринчи кезекте ошол кыргыз тил деп ошону айтып, эртең дагы мынакей чоң иш-чара болгон турат, Кудай буйрса. Мына ошол иш-чардан да сиздер менен ошол жолугушабыз. Андыктан тоюңуздар кут болсун, жаш жылда жолугушалы. Кутмандуу ушак мүнөттөр менен урматтуу туугандар, мекендештер, бүгүн алгач ар бирөөбүздүн ушул жерде отурган карыбыздын кидик кан тамган жерибизден, мекенибизден, өлкөбүздөн жогорку деңгээлдеги биздин меймандарыбыз, конокторубуз келгенге биз абдан кубанычтабыз. Өбүрөгөн кол чабуу менен саламдашып койсун. Ошол улам мен районжамызды көз кечирим сурайт, бир аз кеч калып калдык диякта. Элчиликте себеп абдан маанилүү деп ойлойм. Силер баарыңар кошуласыңар деп ойлойм. Бүгүн эртең айтып атпайбы, район жанагы мырза. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн, мекенибиз үчүн абдан маанилүү байрамдардын бири. Кыргыз тилинин расмий түрүндөгү белгиленген байрамыбыз. Ошон үчүн бүгүнкү байрамга кошумчалап, ошол тилибиздин, элибиздин, жерибиздин, руханий байлыгыбыздын, улуу кыргыз тилибиздин күнү байрамыңыздардын баарыңыздарды куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ошол менен бирге мына бүгүн себепкер болуп биздин инибиз, Сыдык энебиз жаңы конуштуу болуп бул жерде табылышка башташып, ошол жакшы айткан сөздөр бар го. Үйдүн ээси 3 нерсени милдеттүү деп. Уул өстүрүп, конуш салып, үй салып дегендей, ошол жерге бак өстүрүп, өнүктүрүп дегендей. Ошол иштердин бүт баары болуңуздан бүгүнкү өтүп, бүгүн сиздин үйлөрүңүздүн жетишкендигине биз күбө болуп турабыз. Байрамыңыздар кут болсун, тоюңуздар кут болсун. Үйүңүздөрдө дайым үзүлбөгөн меймандар болуп, эшигиңер ачык болуп, канча бут кирсе ушунча бут кирсин дегендей бар. Биздин элибизде айткандай, түндүгүңүздөр бийик болуп, керегиңиздер кең болуп, очогуңуздардан эч качан от өчпөсүн. Эшигиңиздер ар дайым аргыңга ачылып. Мына эми бул жерде көбүс отургандар бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Азыркы мезгилге жараша бирөөбүз акча чогултуп, мекенибизге, өскөн жерибизге тамсалабыз. Кээ бирөөбүз артыбыздан келаткан биздин
балдарыбыз, кыздарыбыз окусын, өнүксүн, жогорку деңгээлге жетсин. Биздин улуу калкыбыздын желегин бийин көтөрүп, биздин нысандарыбызда болсун деген максатта мен түшүнүгүм боюнча сыдык ошол багытта иштеп келатабыз. Үйүңүз бактылуу болсун, жемиштүү жерлерден болсун. Бизде айтат го, жаман туугандан жакшына бошуна жакшы дегенде ошоңарыңыз баары жакшы болсун. Байрамыбыз кут болсун, ийгиликтер жолдой берсин. Баарыбыз бири-бирибизди көнүбүздө кыйбаган, улуу кичине сыйлаган, жетишкендүү биздин уулдарыбыз болсун, балдарыңыз, кыздарыңыз деген. Барлыгыңызга мындан да жогору алган ийгиликтерге жетиңиздер. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат, айтканыңыздар келсин. Негизи алыстан келген конокторго сөз беришкеле, бирок биз аксакалдардан башын аттап кете алган жокпуз. Бизде бүгүн конокто жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев өзү келип отурат. Анткени билесиздер, Сыдык аябындай активдүү, аябындай мыкты, сыйга татыктуу инсан десек болот. Сыдыктын үй тоюна бүгүн Жанар Акаев өзү келип отурат. Бир кол чаап коебуздар. Жанар Акаев сөзгө жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев. Жана ошол эле Кыргызстандын миграциялык кеңешинин Россиядагы өкүлү Доорбек Абдразак. Доорбек Үсөнов чагайлы сөзгө чакырабыз. Келгендер, урматтуу коноктор, жакшы кылсыңдар. Ошону менен бирге башчы доктор клиникасынын жетекчиси Кубанычбек Алибеков, сиздер билген Нурлис Төкөбаев. Баардыгы жаман. Мен ойлоп турмун, бул жерде дагы бир сүйлөө коногубуз бөлөк сөзгө чакырылат деп. Кыргыз Конгрессинин президенти, жалпы Россиялык Кыргыз Конгрессинин президенти Кожоев Кубанычбек Шыралиевич. Ага дагы бул мырзалар менен бирге өзүнүн күтүкөсүн айтып берди. Рахмат, мен эми аксакалдардан мурун сүйлөгөндө дайыма ыңгайсыз болом. Бирок кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, Сыдык досум, Аяш той кут болсун. Бул абдан жакшы тилек. Мына ушул балдарыңарга, ак өргөңөргө элди чогултуп, мекендештерди, жердештерди чогултуп бир акбат алайын деп атканыңар Кудай кабыл кылсын. Сыдык экөөбүз бир, мен азыр карап отуруп эстеп отурам, бир 2004-2005 жылдары мындайча айтканда Акаевдин убагында дегендей биз Ошмуда окуп чогуу. Анан ошондо эле биринчи, экинчи курстун студенти болуп, Сыдык геофактан кирет элем, мен филфактан барат элем. Ошмунун главный корпусуна чогулуп алып, баарыбыз анча-мынча бир-эки жолу митингде кылып ийгенбиз. Ошентип Сыдык экөөбүз баягы качан ачык айкындык болот, общежитияларга бөлүнгөн акчалар туура колдонулуп атабы, студенттердин стипендиясы неге мынчадан берилет, төккөн контракттар каяка кетип атат деп ошол убакта эле азыр 12-13 жыл мурун биз ушу Сыдык бир 10 чакты бир бала чогулуп алып, ошондой бир университетте иш-чараларды өткөрүп, ачык айкындуулук болсун деп кыйкырып жүрөт элек. Ошондон бери эле кыйкырып атабыз. Сыдык өзү мындай мекенчил, анан адилеттүүлүктү сүйгөн, ачык айкындык болсо деген бир адилеттүү жигит да. Өзү ыймандуу, мындай бизге ушундай балдар керек. Анан мен Сыдыктын жанагы Facebook'тан дайыма карап турам, Кенжекул деген айыл өкмөттү бир үрүлүү айылга айлантыңар да. Сыдык ошол Кара Суу коомунда төрагасың же орун басарсың иши чоңдорду берсиң да. Анан ошол айыл өкмөттү мына өздөрү эле бул жактан эме акча чогултуп, жолун оңдоп, асфальттап, жанагындай өтмөктөрдү коюшуп, ушундай кылып атышат. Биз алайда биздин айылды үлгүлүү айыл кылабыз деп бир аракеттерди кылдык эле. Кийин карасам Сыдыктарга вообще эле жеткилей эмеспиз. Анан кайра биз духубуз түшүп калдык эле. Анан бул жагынан да аябай үлгүлүү Сыдык. Элге кылган кызматы мындай ак дайыма. Эми адам үчүн эмне ошо өзгөчө эркектер үчүн бул милдет. Там салуу,
балалы болду. Мен мына Америкада, Европада анча-мынча барып калсам, бизде жанагы үй албасаң өзүң мындай толук бактылуу сезбейсиң да бизде Кыргызстанда. Ал жакта 70-80% американецтер мисалы квартиралап жашайт. Аларга үй алуу мындай караганда деле. Бирок аларда квартиралап жүргөнү менен алар эртеңки келечегине ишенет да. Аларда любой убакта иш бар, жумуш бар, көчүп, конуп жашап, мындай келечегине ишенет. Туруктуу айлык акы бар. Бизде болсо Кыргызстанда жаштар азыр мындай тың болуп калды. Ар ким азыр өзүнө тың болсо, бирөөдөн жардам күтүп кереги жок дегендей болуп калды. Азыр чынында мен дайыма айттым балдарга. Ар ким азыр өзүнө тың болуш керек. Ушундай заман болуп атат. Бирок эми бул миграция тармагы боюнча дагы сөз көп. Мен сөзүмдү кыскартайын, бирок ушул силердин кубанычыңар болсо сүйүнөбүз, кайгыңар болсо кошо кайгырабыз, биз деле ушундай. Бирок бул жакта анча-мынча кайгылуу бир өкүнүчтүү окуялар болуп атат. Мунун баары убактылуу деп ойлойм. Барган сайын акылдык менен эми жакшы жагынан алып караганда билесиңер да, Глейген Турция деле ушул бүт Германияга убагында мигрант болуп кетишип, ошол жактан акча каражатын жөнөтүп, анан ушул Турция бир кубаттуу өлкөгө айланды да. Кыргызстан деле ошондой эми биз баары бир жакшы жакка жорушубуз керек да. Анан баарыңар тынч болгула. Чынында Кыргызстанда мына өзгөчө Айлапада бүт эле силердин жардамыңар менен, силердин эмгегиңер менен мындай көп иштер болуп атат. Айылда үйлөр оңолуп атат, адамдар машина минип атат. Ушунун баарын мен өкмөттүн жардамы деп билбейм да. Мунун баардыгын ушул жакта жүргөн кыздарыбыз, балдарыбыз жөнөтүп атат. Эми жумуш түйшүктүү, анын баарын билебиз. Бирок азыр убактылуу ушундай учур болуп атат. Мындай чыдашыбыз керек да. Анан ийгилик ишиңерге эртең биз дагы ушул дайыма эле саясатчылар келип, ансыз дагы түйшүктүү жумушта иштеп атканда келип алып негативдерди айтып, дайыма ушинтип кетебиз да бизчи. Ушундай болуп атат. Андан көрө мен ойлондум, эртең мына кышта былтыр келгенде ноябрда билесиңер, кафеде жолугушуп, ушундай бир спорттук иш-чараларга, маданий иш-чараларды өткөрүп берем дедик эле. Эртең буюрса Кыргызстандан бир атактуу ырчыларыбыз, мына кыргыз коомунун президенти Райымжан Курбановду билбеген киши жок. Ушу Райымжан агабыз өзү атайын убактысын бөлүп, Ошто, Бишкекте бул кишини 23 сентябрда Райымжан ага билесиңер, Кыргызстанда орусча айтканда өтө эле занят да. Бирок ошого карабай силер үчүн деп келип берди. Эртең буюрса кылкылдаган элдин алдында Райымжан агабыздын ошол жерде чыгып, ошо өзүнүн ырларын окуп берет. Анан атактуу ырчылар, мен дагы чакырарда кайсы ырчылар келерин баарын ушу силер бул жактагы балдарына, Кубаныч эке баардыгы чечти да. Эми сөзүмдү бир аз узагыраак сүйлөп койдум окшойт. Эртең көрүшөбүз, ошол жакта өтсөңөр бир кызыктуу бир жакшы иш-чара кылсак деген оюбуз бар. Кыргыз тилиндеги анча-мынча китептерди көтөргөнчө келдик. Бул деле эми азыраак болсо дагы ушу силерден бир кабар алып учурашууда. Ошон үчүн сыдык тоюң кут болсун. Жанагы бешинебиз бар экен, ушундай жакшылыкка да туш келип калдык. Чоң рахмат, той жакшы өтсүн. Рахмат жанагы. Кудай буйруса айткандарың баары кабыл болсун. Сыдыгыбызга бүгүн Сыдык Таймира келинибиз силердин ушул жакшы болушуңар кут болсун. Уулуңардын өмүрү узун болсун. Биз бүгүн биз үчүн аябай жакшы күн, биздин ушундай жакындарыбыздын, биздин эң жакын, биздин жакын адамдарга чоң той болуп атат да. Биз ушуну көрүп өзүбүз кубанып отурабыз. Урматтуу коноктор, урматтуу туугандар, баарыңыздар аман болуңуздар. Тойго келгениңиздерге дагы рахмат. Кудай буйруса мына эң жакшы биздин тилектер азыр айтылып кеткенге баарына биз кошулабыз. Бул жерде баарына айтып кетти жана Кенжекул коому, Кенжекул айылы Кыргызстанда эң алдыңкы айылдардын бири болуп деп Сыдыктын бул жерде орду аябай чоң. Бул жерде Кара Суу коомунда түзүлгөн. Биз ошол Кара Суу Кыргызстандагы эң чоң областтарга кетүү райондордун бири. Ошол жерде мындай кыймылдаткыч күчтүн бири ушул биздин Сыдык. Келечек наслерди өкмөт тараптан дагы жанар өзү келип атат. Биз чоң үмүт кылабыз. Ушинтип эле жүрө бербей, эртең Кыргызстанда оңолуп, бардыгыбыз Кыргызстанга кайтабыз. Ушул балдардын баары барып ошол жерге өзүбүздүн мекенибизде бактылуу жашаганга биз үмүткөрбүз. Бардык ошол айткан тилектерге кошулабыз. Рахмат сиздерге. Анда көрбөк салам.
Assalamu alaikum urmatlı konuklar, urmatlı Kırgızistan'dan gelgen meymanlar. Rahimcan ağa, Canari'nin hoş geldinizler. Birinciden aytarım, Sıdık'ın adamdın barlık nersesi niyetine jaraşa olur. Kim niyetin tüzdep жүрген bolsa, bari жақсы olur. Men oylarım şu жерге barlık adı gelgen konuklar, жақсы niyette senin жақсылığını bölüşöйүн деп kelip oturат. Men de oşolardan birimin. Ne deyin, birinciden özüňe amançılık, densoğluk, üýgülöňe bakuvatçılık, ынтымак, iman bersin baldarına, dastorkonuňardan nan üzülbösün, oçoňardan oçot ot öçmösün. Daima üýgülöňü oylogon, eli jurtun sıylagan üýgülörden bolup жүрüberler. Dilegenim oşol, anan algan üýüňör, Kırgız'da aytmakçı, boğuz üylörden borup arkasından üylör değişti kelgen üylörden bolsun. Allah Teala oşol üýgö iman, bakuvatçılık, amançılık, tınçılık bersin. Gelgen mekendeşlerimizin baarına densoğluk dileybiz. Akırkı gündörkü Moskvada bolup ötken okuyalardan keyin bizdin ekselçi rayonlardan atış bolup oturat. Mamleketlik migrasiya hizmeti elçilik bolup bir reydleri başlagan turabız. Biz bir-iki kafelerden Sıymıktın konsertine orta eldi жақсы сөздөргө çakıruga majbur bolup otabız. El öz oşonu sagınıp kalıptır, sebep tertipke özün gelmesen başkadan gelbetken birinci özünüzden başlap Moskvadagı mekendeşlerimiz жақсы bir nерселерге çakırayır degen niyetli olatабыз. Mına şu toydun azır görüp, arak jogu tortkanын görüp sүйünüp oturam. Adam kançalık jaman nersege, aram nersege jakın bolsa işi жүрüşpöt. Bugün gelen bir videonu gördüm, bir çok oturuşta bir bala söylüyor atıptır. Aysi bir znameniti baldalarken görmeye kaldım aytıda. Toyga gelgende bata verözde, İlayim toylar toy olansın, tapkanılar toyga bürüsün deyip toyga bürüyle toylar koyuyor tatlı Kırgızistan'da değil. O sözü tapkanılar jakşılıkka, adalışke, bilimge, ilimge, önlügüge bürüsün deyip dua kılıp duruyor ki de toyları toyga kızmat kılıyor deyip Kırgızistan'da toydu görmeye kaldım. Ol da jakşı niyet eken de. Adam үйдөн чыкканда жакшы ниет менен чыкса, эчке иши жакшы. Кудай билем, сен да элдин кызматын жүргөн баласың. Биз да элдин кызматын жүрөбүз. Топтолгон жерге айтышка көрүп келип калдым. Күнүнө өлүм, күнүнө детип, күнүгө чыпы. Жок эле дегенде бир күн токтоп калып кетсем, кече мына Үстүкөл кафесинин алдында дагы бирөөлөр биримин алып кетишипти. Кыргыздар эми Москванын бийликтери уже кыргыздарга чыдабай калды да уже. Mına bu Çurkova'da pravadan beri bekler alıp hemen ruhsat alıp verdik. Hem beyinleri etmem, verirsin bu da bileysini. Şunday tıklarınız olsa bir yüzge ayıp basak kim ayda? Men oylarım, men bürü qaysı dedi gelgeni bilmem, men 91 yıldan beri Rusya'da yaşayayım, 28 yıldan beri. Men de hoş atenem, şu jakşı nerseni aytıp yürüyor, öğün uqbay kalıp, biz de hulgan çıktık, hem bürü ayta turgan mezgili geldi. Biz aytmasak kim ayda? Atenenin terbiyasına muhtaç bolup kalgan жаштар акчаны таап атат, ойноп атат, чачып атат, үй салып атат, ысырап корготуп атат. Но тарбия, билим начарлап кетти. Шуну бир өрүктүрөлү туугандар. Чогулган жерде айтышка туура келип калды, кечирим турам, кара суу комуту түзүлгөндө мен мына убайдылыкалар бар, ыраазычылык билдирем, ушу биримдикке алып барган. Айыл жерлерде ынтымак болсо, район, область, Respublika koğum ötürü. Aman bolla daima el yurtubuz tinç bolsun, Kırgızistan'ımız önüksün. Her biri yüzden Kırgızistan'ın önüksüne koşkan salımımız var deyim. Her bir bala atenesini akça yönetip bağlatat Kırgızistan'ın koşkan çok salım. Men sizler bilen Sıymık'tan tala жерде yürüp, esen aman yürüp şu eli yurtubuzga esen aman kayıp geçke men sizlerge dua kılam. Toyuңар той kulansın, жақсылықтар daima Kırgızistan'da Kırgızistan'da көп bolsun. Aman bolun. Чоң рахмат, айтқаныңыздар келсін. Келіңіздер, сіз әкеңізді құттықтаймыз. Орындықтардан орын аласыздар, келіңіздер.